Gdje ste ekipa? Ne znam koliko ste mogli da vidite u prethodna dva kadra, ali popunili smo ergelu. Novi motor je stigao, to jeste dovozimo ga, a o kom motoru je riječ i stvari tačnije Vlada je kupio novi motor, a o kom motoru je riječ pogledajte u narednim kadrovima. Ljudi, motor koji Vlada uzeo je Honda FMC 650. Znači, u pitanju je, kao što možete vidjeti i kao što ste vidjeli u prethodnim kadrovima, projekat motor. Čovjek je počeo da radi Cafe Racer od ove Honde i nije završen, nema još puno da se radi. Uglavnom, mehanički sve ok urađeno, ostalo je da se sredi rep motora. Pa da malo pogledate. Another girl with her finger on the world, sing it to you once you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, another man there he stands right behind you looking in the mirror. Kao što rekao, u pitanju je Honda FMC 650, jedan cilindar, 40 konjskih snaga. Što se tiče detaljnije specifikacije, kočnice su naprijed je jedan disk od 296 mm i dva kočiona klipa, pozadi je isto jedan disk 220 mm i dva kočiona klipa. Vješanje prednje vile teleskopske, pozadi ima jedan amortizer. To je to. Uglavnom ovo je super moto tip motora i uglavnom se i ne rade Cafe Racer od njih, ali čovjek je počeo i mislimo da može baš dobro da izgleda, baš dobro da se uradi. Kao što rekoh, nije još puno ostalo da se sredi. Ono što je ostalo da se radi na motoru je da se uradi linija sjedišta i rep motora. Znači, potrebno je spuštiti malo sjedište, poravnati horizontalnu liniju, da prati liniju, znači kao na svakom Cafe Raceru rezervoara. I to je to. Pozadi mali blatobran ili nosač tablice i uglavnom to je to, motor je završen. Kao naravno i lakiranje rezervoara i ovih bočnih, nazovimo, plastika, to jest poklopaca. I ljudi, vidjeli ste novu Vladovu Hondu, čuli ste što sve treba da se radi na njoj, zanima nas kako biste i vi riješili rep motora, da se projekat dovede do kraja, pišite u komentarima. Motor će u narednih 15 tak dana najkasnije biti skroz završen. Vidjet ćete, snimit ćemo vam i radove oko motora. To bi bilo to. Kome se svidjelo like, kome nije dislike. Kao što rekao, komentarišite, šerujte prijateljima koji vole motore i vidimo se na putu, nosite opremu, vozite oprezno. Ćao!